Yang palit-palit yang aman. Pada jenis salang kasi na naman pangalak na gila. Ay, ano kaya ma'am Ako usaran na Engele nakate itu uraya ko ini dingin dengan din nakate itu raya andi Toroy. Ripa ambil bulu tinggi ko ini dingin dengan din ripa ambil bulu tinggi jadi pungku na jadi pungku jadi pengguna Elena apa kemana pa kamu panggulungan dia jadi pungku na ko na pa kamu panggulungan kayu tangan duk kadudung jangan di nadi ya tidila mati ni ko tibur na bulu kunyi mabaraku ni kuara kana icakura menimbang abu Meribawa nabi nanganya mesti nangan sila ko nalari ito ko ibala na bunra mata balu maramai ro panyipit na sikuy wa muno kasikiting gulong tara siya sidi ya Ingin ke mama kau tuna kalung ini dingin dengan dina ke mama tuna kalung andi terai kana dede kana tatai itu ko ini dingin dengan dina kana dede kana tatai itu malako ka pagindang lari dingin na kayu tanga do daan di dindang ngene taala dede tala di turcina malako ka pantala di turcina lo kayu tanga do iya tak jalan naon ribu wade majalah dua mana mengurutan tuntun sika mo biri sika darah setul siki ngulungan nawala ima kisi iramina iri pada sir tengah nako iramina undi dalikan nawala nako iramina iri jama pangandrian ribi semina undi buci pajene kan nako jini mina hinanu sesur kumpuna punatina jana marah iya nih kok kemeh goreng mana nak kena kau di YouTube mana kemeh Ngele pila ko nalipaing ko ile dingin dangan dina pila ko nalipaing iya dingin dangan dina ngampina ko de pila ko ponyo ile dingin dangan dina pila ko ponyo gapa ko gar dingin dangan lari dingin kayu tanga do daan di pil ngele batu dari baturi gaut nuntut gapa ko ogar baturi gaut nuntut di kayu tanga do tada dumudang ibali amin ndrai ni payu dari ama ke goncita balik katu kaca pasti taba to ima gisar pamai amin ro puna bangitin ro ari pipe aw pagi gitu natamia ciru ro ya pajana cuko ngabukanya digali iya lupa na irateri kayu uwa puria akiro kanyi banyak rekaman ya nanti dia benar kayu ngene badodur kutumpung ini dingin dengan badodur kutumpung andi cerai ngene badut talum putaroy ko ini dingin dengan badut talum putaroy badutan jari dengan lari dingin kayu tanga do badutan jari ngene
ku upaan repen ring pakai balutan jar ku pada ring pakai kayu tangan duduk tadu dengan di timbur rabi dan rai di payu lele di baca lah cara mentalu lalangan rantina talu kecil tu nak kutatina busan dana di belo ini jadi ambawa na pakai kita tahu nak kemai kita buat Ngap tuh lah.